Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yezila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Bantwana benkosi umshumayeli usithole lona wale ezweni laseSikhothe ngaphansi kwenkosi uMkhize. Amen. Ngiyazibongela abantwana benkosi njengoba ngiguqe lapha nginethe kangaka. Ngiyabonga kodwa amen. Ngoba ngibuka ngathi uhambe engihamba ngalo kusho ukuthi luyiloko kufanele beyikona. Amen. Ngihamba ke ngendaba enkulu yemndeni yakithi yalabantu abancane okuthiwa abancane abanye ke badala ngoba kushiwo ngoba phela zange bephile emhlabeni. Amen. Ngikubongela ukuthi ngibe manzi kangaka manje lapho uthema wethu umshumayeli abanye mhlambe bahlubuka nami ngabodwa hayi ngelinye ilanga bengiyohlubuka kodwa namhlanje angihlubuki ngiyajabula ngoba ngilungisa lolu hambo ngibone abantu engazi-ke noma bakithi kodwa ngiyakholwa ukuthi abakithi ngoba kuthiwa ngibabone abe bengena odakeni bevele ngamahlombe behlele emanzini manje kusho ukuthi lamanzi asinethayo mhlambe kusho ukuthi uyabakhipha ushembe namhlanje ayibongosi asebuhleni. Bantwana benkosi ke ngiguqela nje ukuthi ke nginxuse uNkulunkulu ngoba nganxusa ngelinye ilanga ngibika usizo ukuthi kukhona ulako olukhona lolabantu bakithi abasala emnikelweni mhla sinikela laba kokuthiwa abantwana bachitheka nokwenzekani namhlanje ke sizele ukuzoba lungisela. Amen. Ngemnikelo yembuzi kodwa ke ngiguqela ukuthi ngibonge nje kushembe ngoba bese kunolaka olukhulu bantwana benkosi. Ngisukumela nje ukudlulisa lokho ukuthi ngiyambonga ushembe ukuthi ungikhumbule angabukisi ngathi kubantu. Amen. Njengoba ngangishilo kutheke ngathi mangisuka lana ke ngase ngafike ngaguqa lapha ekhaya ngathi ke cha siyeza ukuthi kufanele sobanikelela abancane kodwa sicela phela ukuthi kudlula uJulayi ke bese siyakwenza. Nempela wadlula kuJulayi ke ngokuthi ke phela ke nami sengakhathala kuba nzima into mangabe uyimele kakhulukazi uwedwa ukhuluma njalo sengeke ngithule nje okunye ngipheke ngokuthi uNkulunkulu uyabona ngokubiza labo nje sikwenze. Kanti sekuzothi nje mawuphela uJulayi bese kwenza umsebenzi ohambisana nalento kwenzelwa undodana kaSisi wenzela umfowabo wachithekayo.
engase ngabona ukuthi ayikonakele ulaka ke phela lolu ngoba manje kunezizukulwane ngezizukulwane ezingaphambili ezingenzelwanga ukhomba ukuthi nami sengitshelwa nje phela sekuhlelwe yonke into ke ngathi noma ngiya ke kuyokhulunywa lapha engasho ngenhliziyo kwathi ngumtshele omdala wakithi ukuthi hayi akakudlulisa okungenani ukuthi kuzokwenziwa lokho abenzelwa konke kodwa ngabuye ngana lokho ngiyabona mhlambe ngona ngalokho ke ngoba nje wenza umsebenzi kwayisonto ngomsomluko ingane yami yabuya esikoleni isigula ngaze yayidleni esikoleni kodwa nje kwabo lo msomluko lesibili ngolesithathu iyayisihamba ke eqobo yagijiniswa ngama ambulance aspecial esibhedlela ngomsa kaNkuluNkulu ke ngacela ngoba ngisekhaya ukuthi cha ngizokulungisa lokho abaphilisa ingane yaphila ingane yebonke sasebuhleni ngisho ukuthi ke ngiyabonga ke bantwana benkosi ukuthi ngibe khona lapha ukuza lapha ke kimi kunzima mhlawumbe abanye mayebona lokho nje bazosho ukuthi kanjani ukuxakeka abantwana benkosi ngokufanele ngabe ngile eHarrismith ngoba senhla mina kodwa ngokuthi njengoba bese kudlulile nangesonto edlule ngiyabona ukuthi kuyonakala sekunolaka kwadinga ukuthi ngize namhlanje ke engicelayo ke ukuthi angathi uNkulunkulu engasiza ke abakhumbule konke lokho esikwenzayo kube impumelelo inkosi iphakamane kuyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni lo khulumayo ke umntwana kaNdlovu lo umvangeli Ndlovu eMkhambathini kodwa ngokuzalwa imvelaphi yami eMkhomazi amen kuyimanje ke eMkhambathini phansi kwenkosi uMdluli siyabonga ke bangcwele uNkulunkulu osehlisele lo muzi ezulwini onyazi lwezulu lo muzi esiphila kuwo nemndeni yethu okhokho bethu nabo ababengayazi lendlela kodwa namhlanje sekuthe futhi ngokwehla lo muzi wehle emazulwini nabasebegezwe siyabonga bangcwele ngeke ngilule kakhulu kodwa engizokusho ngoba isikhathi sifushane sibonge kakhulu nabashumayeli bethu ukuyibona ababheke lo muzi sengathi uNkulunkulu angabapha ukube baphile baze bakhule bakokobe ngoba banikwe umsebenzi omkhulu onzima kakhulu bangcwele ngonyaka odluli busuzophela safika lekhaya siphethe inkomo ezisihlanu imbuzi ezisihlanu sizogeza umndeni wakithi wakaNdlovu wakhokho wethu uMaqhekeni uma sifika ke la bangcwele nangampela sathola isibusiso esikhulu sase sigoduka ke siye emakhaya bangcwele ngokunjalo kuhamba enyangeni ethile noma ngasakhumbula ukuthi iphi inyanga wasefika ukhokho wethu uMaqhekeni efika komunye umntwana wakhona khona lakithi uma efika kulomntwana uyazisho ukuthi la ngiyacela ngishiswa isithwalo nginesithwalo kodwa lesithwalo akusona esami sasifike noma wasithulela le ndaba lo mntwana sasedideka ke ukuthi kodwa ke manje uma akakhokho kodwa kwakumabani kuze kube manje nasazi ukuthi kwakumabani umama kakhokho wethu uMaqhekeni sinalo ndaba ke bangcweleke khona sike safika la enyangeni edlule sekuzoshaya uJuly base beyasiluleka obaba ngokunjalo kuthe kusenjalo futhi bangcwele base beyifikela bona mathuba uma befika mathuba base besho bathi njengoba silana nje asazi manje senilindeni sesijahile thina ukungena nangu mama wakithi umkhokheli lo phakathi bakhokheli abangaphesheya abahleli lapha ngaphesheya bathi sesijahile ngokunjalo
wayengaphilile ephethe ibhobo ongazazi bangcwele kwafika amakhosikazi kaLosine afika athandaza la ngempela bangcwele nami ngakhuluma ekhaya ngokunjalo kwasekwehla ukugula kwasekwehla bangcwele ukugula kuthe futhi kusenjalo kwasekuqhamuka ugogo semdala kuye uthi lo gogo semdala amazinyo semathathu uma embheka siki isisalukwazi mhlawumbe esingangaye lo gogo sathi mntanami hawu namanje kanti anikasukumi kume kanjani kanti kunina nilindeni ngoba sesijahile thina ngokunjalo uthi wasephaphama emva kwaloko ke bangcwele kwabe ukusinda kwakhe sabe sesithintana ke sizingane zomndeni umndeni wakithi suye ngokuncipha nje siyaphela ngokunjalo nathi abafowethu abakhuli bahamba bebasha asazi nathi kumephi mhlambi yona lenkinga asazi kumi kanjani bangcwele sase sibonisana ke somndeni sase sakha lolu suku ukuthi hayi akwesize lapha ekhaya ekwesizolulekwa oba bazosiluleka ukuthi makunje yiphi indlela ngoba kakhulukazi indaba ikhokho wethu uthi unina wakhe lesithwalo sasifike naye ukuthi manje makunjena ke obaba ke basibeke endleleni phela ngoba sithembele kubo phansi kwegama lonyazi loNkulunkulu esimkhonzayo bangcwele uye wasipha lo muzi uyehle ezulwini ikhala umphefumulo bangcwele sinawo kumndeni ke njengoba ngikhuluma nje ukhona khona lendlini ngokunjalo engithemba ukuthi nawo lokukhuluma bayakuzwa ngiyabonga bangcwele inkosi ibusise lo mazwi amen uThamsanqa wakwaKhomo enkosini yakwaMthethwa eMpangeni ngithunywe umkhulu ukhokho ole kude kakhulu uma esho uthi undodana wakhe baxabana naye umkhulu ukhokho undodana wakhe waseyokwakha umuzi wakhe bexabene nobaba wakhe wangabathatha obaba bakhe nomkhulu wakhe eyobafaka kulomuzi wawakha lo muzi waqhubeka kwaze wafika kobaba uthi ke bonke ke labo baba abasala okhokho abasala le banethwa izimvula izinto thina azisilungeli nje kuneyingane zamantombazane lapha ekhaya kunabafana akusebenzi umuntu izintombi zakithi zinhle kodwa igani ilabo omkhulu abasala le bathi banethwa imvula sebaze bathathwa unyazi lwezulu labaletha la ekhala emphefumulo uthi ke lo mkhulu ngiyacela ke mzukulu wami ngoba imini engakuthatha ngakufaka eNazaretha nina ekhaya kini ninamakhanda abukhuni kodwa ngakhetha wena wedwa ukuthi uyongikhonzela kwaShembe ukuze uzokwazi ukuthi usilungisele usithethela amacala ekhaya lemphefumulo ukuze sikwazi ukuthi thina nathi sibe bahle izinto zenu zilunge uthi ke lo mkhulu ozalweni lwakhe kulokhokho lo owadikile wayokwakha umuzi einganeni zakhe khona ingane yomfana eyalobola intombi yangaganwa yilo ntombi yavela uthe selobolile wavela wamthatha umakoti lo wazomfaka ekhaya wangagcaca kodwa wamfaka ekhaya ngembuzi uthi ke njengoba izingane zakwenu zingagani nje ilogogo lo ongagananga yena uthi ngeke izingane ezincane zibe omakoti zona yena bengacacile ngakho ke ngizothi ke bantwana benkosi ngizokhuleka onyazini ukuthi ngiyafisa kakhulu ukuthi ngikulungise lokho noma amandla engekho ngasebenzi kodwa ngingoshembe unyazi lwezulu ngiyoba nayo imali yokwenza lokho
bese ngiya lapha ekhaya komama kwaHlangebi eMzumbe lapha na ekhaya umkhulu wenamadodakazi amathathu agana wonke lamadodakazi wayeseba nomfana oyedwa umfana oyedwa lo wabhunguka akaziyo ukuthi wafelaphi lo omdala untombazane lo washiya ingane ezimbili la ekhaya kubo wasehamba yogana zafike waxakeka lapha bashona bonke abantu lapha la egane khona wathatha idalwa zalapha la egane khona wabuya nazo la ekhaya kubo wazoyifaka la ekhaya kubo base beyaphuma kumkhulu nogogo bantunta bangathi bazohlala laphi ngithe ngisebenza ngavela ngaphelelwa umsebenzi nje ngabizwa kwathiwa umsebenzi sewuphelile ngenzanga lutho hawu kwenze njani na kwathiwa nje hayi cha sithathikhulule mfana ngithe ngilele ebusuku ingihlukumeze kakhulu lento ngiyicabanga ukuthi hawu khona ngavele ngixoshwe nje ngenzanga lutho ebusuku wafika ugogo uMambhele wayezothi hayi mzukulu imina engiqedela umsebenzi bengenzela ukuthi usifake sila ngaphandle kwakini sicela ukuthi ke sinomkhulu wakho sila ngaphandle sicela ukuthi usifake la ekhaya kini endlini eningathetheli kona amadlozi uyothi mose unemali kahle buso usakhela umuzi cha ngempela ngakwenza ke lokho ngendlela asho ngayo kwavele ke unomsebenzi waphela kwavele kwaphela konke ke njengamanje umkhulu kodwa uthe angize la ngizobakhulekela ukuthi ngibenzele ngibasholezele ngenzele yonke into bese ngibathatha ke ngibayise ekhaya zonke izinto bathi ziyokulunga uma ngabe kwenzeka kanjalo ngizokhuleka kanje ukuthi inkosi ibe nami unyazo lwezulu libe nami konke ngiyafisa ukukulandela konke amen Nkosi amen ngiyabingelela amaNazaretha amungingo wakantuli amkomalume kantuli ekhaya kaXulu akamaphumulo ngaphansi kwenkosi uQwabe ngithema ngilele ngesonto eliphelile ngabona amakhosi ala ekhaya ngabona inkosi ekhona njengamanje unyazi lezulu amen kambe wadlula emehlweni nami ngathi wangakhuluma lutho ngathi mayisedlulile kwase seqhamuka umqalo wendlela inkosi amkumina yayisithi kumina mfana wami ngiyacela uhambe uyongikhulumela namaNazaretha amaNazaretha asephumile esandleni kunamaNazaretha asephumayo esandleni amaNazaretha asephuza otshwala amaNazaretha asebhema ogwayi ngiyacela mfana ngicela uhambe uyongikhulumela namaNazaretha ngilana ke namhlanje ngizodlulisa lokho ngicela inkosi ithele umsa ngiyabonga amen uSipho kuhle mtshalo wasendaweni yaseMtubatoba eGunjaneni ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi ngike ngaba khona la ngoDisemba bengaqali ke sekwaba ikhaya lelo ngoba ngangikhona ngo2017 uNkulunkulu uvula lo muzi besifikile ke la nomalume sizonikela siphethe imbuzi zasoqedela imbuzi ngoba kwase kuze imbuzi engizothi zazi u3 kodwa zazenza u6 weimbuzi safike sanikela ngithemba ngisanikela sinikela sila wafika leso isithongwana nje sincanyane sangifikelayo ngathi ngiyibona sengisekhaya komama la ekhaya eMtuba kune truck endala kakhulu eyikhona lapha ipakile phakathi komuzi phakathi kwendlu kagogo kwamkhulu nakwagogo in truck eyindala kakhulu igcwele imithwalo yonke nje igcwele kuwona lo imithwalo lapha ya kukhona notshani kwaze kwafaka ngisho utshani lobukufulela bezindle endala obonahle ukuthi yindlu nje endala impela bekade kubekiwe lapho lokho kwakufakaza ukuthi lo msebenzi size ngawo la uNkulunkulu wayipheke wawo
ngiyabonga kakhulu ngalokho uNkulunkulu angivezela khona ukunginika ithemba bese ngiphinda ngicela ukuba uNkulunkulu wasekuphakameni unyazi lwezulu ephinde ehlanganise lo mndeni wasekhaya komama njoba sengiphinde ngathola nenye insizwa yasekhaya komama ekhona la naye yayifikile futhi ngawo lo December izonikela iphethe inkomo ezu3 ngikhumbula kahle nezimbuzi ezu9 okusho ukuthi udaba lamatshali belivele nje lokhu uNkulunkulu ephewalo ngiphinde ngezwa futhi thiwa khona enye ngisazi nomqhamuka olundini eyadi ikhona naye yayilethe ezu3 inkomo futhi ngiyacela nje uNkulunkulu wasephakamini euhlanganise lo mndeni ngoba kumanje sekune group esiyakhileyo yamatshali ukuthi sihlanganise yonke imindeni yamatshali ukuze silungise yonke iminikelo edingeka la ekhaya ngicela nje uNkulunkulu nokhokho bethu behlanganise lo mndeni ikwazi ukulungisa behlangane amen. Lona okhulumayo uThandwa Wamhlongo ngilapha ekhaya lemphefumulo ngithunywe abazali bami abadlula emhlabeni sike safika la sihamba nodadewethu nengane kasisi wami nobhuti wami omdala safica abashumayeli benkosi omunye umshumayeli lo kade edlula la ngigcine sengifika kuye imbengeni ngaphandle masifika la safika sanikela ngeembuzi singakafiki la ufika uthi umama Thandi ungabusaqhubeka kuye ekhaya lomphefumulo ubaba akekho ufica amaphoyisa kulungiselela isabatha ngithi ngiyabatshela bathi thina sijahe emsebenzini ngithi kusizani ngoba ubaba esiya kuya siza kumfica kuthiwa siyofica amaphoyisa badazi inkani ke ngangihambana kwesigcina sifikile masifike phakathi kwalomuzi sifica umshumayeli wenkosi lo kade sihlambuluka kuye ngaphandle ethi umshumayeli wenkosi asihlale silinde ngokubona udadewethu ukuthi uphathekile sihambe siye ezitolo siyofuna upoloneka lokwakuthiwa siugqoka kufuneka amathongo ethahlale enyameni masibuya sifica sekuthiwa imbuzi seyingaphakathi sesiyafuneka sifuna siyonikela sikwazi ukuthi siye ebuhleni bese ngingasakhulumi ke bese ngithula kunikelo kungenwe ngaphakathi thele masiphakathi sifica umshumayeli futhi ethi umshumayeli ngitheni kini angishongo ukuthi ningangeni nina noze ningene ngesabatha athi usisi wami bathi bajahile ngithi mina yini phela enenze lokho vele kushiya ukuthi ubaba sizokumfica soze simthole ngesabatha nangesonto hayi sigcine basenzele ke siphume sithatha imoto sihambe sithi masihamba sifike sehlukana ngoba sihlala ngokwehlukana nami ngabe kwa eJozini ebukhosini bawanyawo yena wabekwa empangeni ubhuti uhlala eOphongolo lengane wasesihlala empangeni sehlukana masihlukana ehambe efuna ukuhamba nami ngithi cha hamba nami ngibhekela ngiyakhona ehambe ethi mayisefikile ngithi ungabasi isabatha lingangenile kunentuthu ehisha abantu abadala mayise efikile le futhi mayisefikile ngezwe engasangifoneli mina seyitshela ubhuti ethi khona inyoka emqoshayo lise lami ngikutshelile ngathi asihlale lapha kuthiwa fike sihlale silinde athi bayahlupha nalabo abantu ngokuthi abakhulumi nami bakhuluma nawe lise lami angazi ke wothi mawukhuluma emsamo babuza ukuthi benziwa yini imlayezo yakho bangayini kwena abayinikeze mina bese ngivala ifoni ehlale bese qhamuka futhi umama ethi Thandi ngifuna ungena uyozangena lo muntu osemva kwami mangithi ngiyambuka ngithole ubaba ongisalayo ngithi ngenze njani ethi thatha ingubo kalonda uhambe nayo ngiba sengiyayicinga ngingayitholi ukuthi ngesikade bese ngiyithola le ngubo kalonda ngiyithola isigcwele utshani ngingazi manje ukuthi sengizokwenza njani ngithe ngihleli sekungena ingilosi embili egcekeni ekhaya la ngihlala khona le ngilosi embili ingilosi yaseyona ingilosi yaseNazaretha ngikhuleke kushembe ngithi shembe ngelekelele wathi ufuna ukuzibonakalisa kimi wathi ufuna ngiyogeza ikhanda lakhe langcolisa abazali bami manje masunginikele itheni ngenze njani bese ngisukuma ngihamba ngendlini lapha ngikhuluma nabakithi khona fe ngikhulume nabo ngithi sengiyahamba manje ngiyebuhleni ngithi ngiyahamba manje angazi kufanele ngenze njani ngithi ngiyalala bese bathi gijima kulandele lentambo emhlophe uyofika uhlala ulindisonga lakho likutshela uhlukana namazayoni lawo ohamba nawo nangempela ngivukiseni bese sengithi sengiyahamba manje ngiyebuhleni ngithatha imoto ngihambe mangifika ebuhleni ngifike ngihlale ngithe ngihleli ebuhleni ngingenwa nje ngamakhazi engingawazi ukuthi wayephumaphi ngihlale bese ngifonela ethi Thandi kuphi ngithi ngisebuhleni ethi angiphilile ngithi gijima baleka kube eminyango ngilapha ebuhleni zongifica khona sizophetha indaba kaShembe esayithunywayo ethi ngeke ngikwazi ngithatha ingane leyo ithatha imoto igijime uzongithola lapha ebuhleni
hayi kwakuthi ke ngikhuluma nomuntu owayesebambe kakhulu ngokuzwa mayesho. Hayi ngihlale mase kuthiwa sekuzophuma iviki lokuvalwa komhlangano kaJuly kuthiwa kuya kwabheka besayo bese ngiphuma ngokuthi nginezingane ngihlala nazo ngingane ekhubazekile le kwakuthiwa fanele ngithathe ingubo yaye ngayibona ivalelwe emasangweni nasebuhleni. Ngihambe mangifike ekhaya ngafika namhlanje ngakusasa kwangena uciko ngikhulume naye WhatsApp. Masikhuluma ku WhatsApp. Kusho ukuthi ke mase ngihamba angithi kwakuthiwa ngingahlangani namazayoni mase ngihamba sengizosuka sewushonile. Ngifike kungiphoqa phela kufana ngihambe ngiyohlangana nawo amazayoni lawo. Ngihambe mangifika ophongo lo ngayibona ngihleli. Mangihleli ngangibethe ingubo. Le ngubo kwakunamaselesele ngapha nangapha. Afuna ngihlale nawo njengomuntu osilile. Ngingakuvumeli mina lokho. Phakama abantu abadala egazini mabaphakama abantu abadala bangitshela ukuthi sebehamba bangishiya bona. Ngihlala ngisazi ngizokwenza njani. Ngithi ngizokwenza njani bathi hlala hayi. Ngihleli ngithe mangihleli kuze kufike isikhathi ke afihlwe mayefihla utholakala ukuthi usethambile umuntu akhomba ukuthi ade semakhazini. Ugqungile umnyama uthekwishi. Ngibuze kwabadala bathi abasi athi ubhuti ngibonile nami kodwa ayikho into engayenza. Hayi ngisubabale kusho ukuthi biza amaNazaretha agcina amaNazaretha asaqoshwa ke ekhaya. Kusho ukuthi ngihambe mina ngigcina ngiphindelela ngihlala khona mangihleli khona. Ngayibona ngiphuma nesibani nezibani zayikhanya. Ngingakaphumi ngathi ngibizwa owasekhaya emndenini ethi ulele ngakuphi ngithi mina ngilele ngapha. Bese engibambe ngishikisha into ekhanda ngamemeza ingane yami ngathi uma ngifile usho ukuthi ngibulawe ubani ngimbize ngegama. Ngabona sengingaphandle kwekhaya sengiphethele izibani ngicishe ngithi ngilengane ayicishe lezi ibani. Uma ngifika ke ekhaya ngifike ngihlale. Uma ngihleli ekhaya ngizwe imthebula isikhona manje. Ngithi ngizokwenza njani Nkosi yamakhosi. Bese uqhamuka lesalukazi sangilanda sangiletha la sithi phuthuma ngabisahlala sekubi. Ngithi ngiyalala kuphinde kuqhamuka umama ethi uyalibona ithuna livulekile mangithi ngiyabuka ngibambe ngengalo mangithi ngiyabuka la engingotshela khona udadewethu ithuna livulekile. Ngigijime ngimemeza kodwa ngathi mangimemeza emgodini ngamemeza lo mfana ophilayo angimemezanga lo sethuneni. Ngathi ukuphi mangithi ngahishwa into yangangihisha into ngaphindela endlini mangifika endlini ngiyamfica uhleli udadewethu lo shonile nalo mfana engangimemeza ethuneni. Uma ngifika lapha ya bese ngithi mina uyayibona into enzile evele ethi ngifuna ukukhuluma nawe wena. Bese ngithula bese ngabona ilight bese licishwa. Inkosi bosiseni kuzwile. Ngekhetha inkosi uNyazi Lezulu. Uthanda wakhwela okhulumayo. Ngumntwana ubekafike ekhaya ezosabatha kwathi ngelinye ilanga ngilele. Ngibona ekulaleni ngisebenza phakathi kwalomuzi wale ekhaya ekhala umphefumulo. Ngabe sengihlela ngase ngiza ngazosebenza. Ngabe sengiphindele emuva ekhaya ngithe sengisekhaya. Ngiphuphe ngilanga ngaphandle la egethini la ekhala umphefumulo. Kwakunabantu engangihleli nabo abegqoke ingubo emhlophe nami ngigqoke ingubo emhlophe. Kwabe sekuqhamuka imoto kaBaba emnyama lapha ekhoneni masuthatha lomgaqo ozongena la esangweni. Uma ngithi ngiyabhekisisa ngaphakathi kwale moto kaBaba kunendi yalesilisa. Lehle leli ndiya kule moto kaBaba libe seliyeza lisondele lathi mase limaqondana la ngihleli khona nalabo engangihleli nabo. Ebese liphenduka libe uBaba uNyazi Lezulu. Ngibe sengisukuma ngibe sengiguqa ngibe sengikhuzwa ingcwele. uBaba angene la ngaphakathi esangweni. Ngibe sengiboma mangiguqa mina ngikhuzwa ingcwele ngikhuzela uBaba ingcwele mangithi ngiyaphenduka laba engangihleli nabo ngibabuka abaguqanga bona. uBaba mengena ngaphakathi nami ngibe sengisukuma nalaba engihamba nabo singene ngaphakathi phakathi kwaleli ekhaya. Uma sengibabuka futhi laba engihamba nabo bagqoka icathulo kepha mina ngigqokile icathulo. Ngibe sengiyibuze ephupheni ukuthi hawo labantu engihamba nabo indaba uma ngisukuma ngigoqela uBaba bona bengagoqi sengingenile manje ngalapha ngaphakathi ekhaya lomphefumulo ngaphakathi mangibabuka abagqoka icathulo mina kodwa ngigqokile icathulo. Kwathi kusemva kalokho kwakudayiswa la kukhona ingubo zengane ngathi ngizothenga ingubo zengane libe seliphela lapho leli phupho lami. Kuthe kuzosa kubo lwesine ngiphupha kukhala ucingo lami uma ngilansa kukhuluma omunye ubhuti. Uthi lo bhuti ngicela ukuthi ungiyalela indlela eya ekhala umphefumulo. Ngithe ngisamchazela ocingweni
abesethi hayi okungcono ngicela ukuthi ulungise ngizoza ngoba ngihamba ngemoto ngizodliwa lapho ngikuthathe. Ngithe sengibona ephupheni lo bhoti usesekhaya ungilindile mina ngisalungisa ngilungisela ukuza la ekhaya. Ngiyacela kuShambe uNkulunkulu angisize kona konke angikhulele nemndeni yakithi ngoba ngike ngayiphupha ngelanga ngisenkosini yamanganga mangisenkosini ungathi benginecala nginecala engiyolithatha kodwa ngazanga ukuthi bekuyicala la. Ngiyacela kuShambe makuthi imndeni yakithi awathethe lo macala makuthi awami uShambe angithethelele. Igama lami ngiphumlani ngoba sothi anisuke embizana. Ngibe nesibonakaliso emavikini amabini aqedileyo. Isibonakaliso endisibonileyo ndibone abantu abangodata bejikeleza ithuna. Becula behlabelela. Kwavakala izwi lithi lo muntu ese ongcwatywe apha ungcwatywe kungolesibini namhlanje kungolesibini kodwa ke ngoku kuzofika inkosi uNyazi lwezulu nihlabelele ngokucophelela nyani luqhamuka uNyazi lwezulu phezulu uthuleke uqhamuka uNyazi lwezulu luphethe intonga baguqe phansi bonke abantu bakhuza ingcwele ebebekhona khona bebecula. Into endiyiqaphelile xa bekhuza ingcwele bebejonge phansi bonke ndime ndendaphakamisa amehlo ndaphawula uba uNyazi lwezulu lubetha ithuna lulivathela ngentonga libetha lahlephuka phakathi lase liyakhahlela lucaphukile futhi. Emveni koko lanyamalalo uNyazi ngazobona kwazovela umntwana omncinci ongathi umfana. Lo mfana mandimbheka ukhona emndenini ngoba yonke lento xa ndiyijonga yenzeka ngale emampondweni. Ndibona umfanyana omncane evela athi lo mfana uthe mshaye kushiwo kum ndimbhule ndimbetha ngento ngathi lipayipi nami ndimbethe axolise athi ndiyaxolisa njengoba uphinde athi ngeke nibe niphinde kodwa uba wenzeni futhi andazi. Hayi ndivuke ndibe nengxaki neliphupha ndingalazi balitheki lisho ukuthini ndize ekhaya emphefumulo iveke ephelele ngesabatha kuthi xa kuthethwa apha kudla ukuthi umshumayeli uMajiya into ebezithetha zinyathele kakhulu kweliphupho lam cha ndangaqonda kakuhle uba kwenzakalani kodwa bendisola kakhulu kwinto yabantu basekhaya bafa ngokuzibulala ngoba umkhulu wami ndihleli phezulu endimelamayo naye wazibulala uzilengise ngo-2017. Lo mfana omncinci ngena oqala wazibulala aqala ngepoyizini ngo-2008. Ndixa ndijonga ndithi mina hayi inoba ngilo mfana lo kodwa ngosendiziphetheni mina umnikelo ndiphethe isimayo ndiphethe nomnikelo ngizonikelela abantu abaswelekayo ngokuzibulala ekhaya ndinikele kube ngathi ndithela ityiwe esilondeni. Kule veki bendingazi uyofika nini sabatha ndihla ndinyuka ndifuna impahla kuveke kwasakushaya ekhaya emampondweni ndilele ndavuka ndahlala ndacinga washo umakoti wakithi wathi ngeke indaba inabantu bakukwena babazibulalayo asikaze sibageze kuyo zonke impahla esiqhuba sisekhaya emphefumulo bayalibaleka bona. Hayi ukuthi bayalibaleka izinto kufike elinye kulungise ukusazalunge kunye. Ngoku namhlanje ndizocela ukuzohlambulukela aba bonke abazibulalayo ngoba andazi bakahle abazibulalayo nje bonke. Ngenhlahla ke ndiyifumene impahla ushimiziwe babamkhulu ngoba nabo kuyathethwa ngabapheka mina ndazi kwanto ndiyifumana apha ekhaya yonke into endizoyiqala phansi. Ngoku ndizocela ubahlambulukele nabo bazibulala nezalukazi zamosha imizi yababamkhulu nazo ndizocela ukuzihlambulukela nazo ngempahla. Ngiphume emabheleni eSunface ngiyathuthumela manje sizelana nje ngihamba nomndeni wami nenkosi yakithi amakhosi abhuqeka phela nathi siyabhuqeka siyaphela. Ubaba wami ubabezala washona walahleka angazi ukuthi ushonephi samthola sedliwe izinja zamqeda zamthi nya namhlanje sisho ikhona inkosi yakini ehamba nayo la. Yebo sihamba nayo undaba ezitho uma unkosikazi wahanjelwa umkhonyana angizwa manje akuzeki la kwemotweni unqanyula unyawo lwakhe luwapho manje akuhambeki njengoba kumanzi nje kunethile angazi uba ngeza kanye cha akayiphathanga inqola manje angazi noma ngamfukula nibamlethela ngoba sixakekile bakwethu
sixakekile ngane zami siphelile ubaba wasemzini washona angaziyo ukuthi ushonephi ngosuku leshumi watholakala izinja sezimqedile sekwamathambo wodwa inkosi le yathola isiqediwe umfowabo wenkosi wakubo kwenkosi lo ubabezala manje na-ke ngisho ukuthi sila kulo muzi ngokuxakeka ukuthi inkosi singesizakale ngoba siyezwa kuthiwa kuyasizakala ekhaya lemphefumulo nayo inkosi-ke seza nayo ngoba sithi mhlawumbe-ke sizosizakala ngithi angizincameke ngiyabonga inkosi ibusise nikuzwile. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Siyabonga amazwi amahle nawukuphila esiwathola kubantwana babantu nomvangeli kaThixo bebubula kule nkundla uShemba ayibeke emhlabeni yokuzohlambulukela abazali bethu. Isesicawini lesasezulwini. Icawa zikhe ezulwini ngoba akho sona esenziwe ezulwini. Amacala futhi awathethwa ngale kwethuna ngoba kho macala adalwa ngaphesheya kwethuna. Yonke imikhuba namacala kwenzeka nganeno kwethuna la sikhona. Ingakho uShembe lethi ikhala emphefumulo lethe emhlabeni ngoba konke ububi budabuka emhlabeni abukho ububi obudabuka ezulwini. Amen. Nomubi wahlulwa ubuhle ezulwini wayesexosha wawela emhlabeni. Ibhaliwe kubafana baka-Israyeli angisazi ukuthi ayithini ikuphi leyo ncane kuthiwa wathi uShembe sabombiza ngegama sithi uSathana ngoba mayisefikile uzosehlula wathi asothi omubi. Kodwa kubhaliwe eBhayibhelini ukuthi uSathana washawa ezulwini wabaleka waqathakela emhlabeni. Kwase kudaleka ubuwe emhlabeni. Umhlaba kade ungemubi. Umhlaba kade umuhle nje uthela izithelo uNkulunkulu ayibumbele zona. Ingakho umhlaba kuthiwa izingilosi zikaNkulunkulu inhlabathi ingilosi kaShembe ngoba wenza umsebenzi wasezulwini okondla abantu. Amanzi awumsebenzi kaShembe ngoba ageza izici kubantu. Nomoya ingilosi kaShembe yenza umsebenzi wa nemvula namakhaza konke nelanga konke kwenza zonke imisebenzi. Omubi wafika ukungcolisa ngoba waphunyukwa umthetho ezulwini wayeseze emhlabeni. Ngokuthi imfihlakazi zasezulwini uyazazi ufike la wenza amakhophi umfanekiso wezinto. Ingakho namhlanje kukhona umfanekiso wamakholwa yoba kukhona abantu abayibiza ukuthi bayamakholwa kodwa bangamboni uNkulunkulu bakhona la eAfrika. Wafika wenza umfanekiso okukholwa. Khona abantu ongeke ubakhiphe manje enkolweni oshaya phansi ngesifuba ashaye phansi ngonyawo athi uphakathi emgodini kanti ugejile. Yini umfanekiso wenziwa uLucifer. Kanti inkolo yasezulwini iyodwa inkolo yobuNazaretha mayibonga Nkosi. Yini umNazaretha? UmNazaretha umuntu ompilo yakhe oyinikele kuJehova nogcina imithetho yakhe ephila noma esehambile. UmNazaretha ke lo. Zonke inkolo ezikhona ziwumfanekiso ngoba azona amaNazaretha azigcina umthetho kaNkulunkulu. Nolungile khona umuntu okumbocala umuntu ulungile akanasono umbone nje engalona Nazaretha umbocala umuntu uyangidlula lo muntu ulungile. Inkinga yakhe kuphela udla ingulube akahlambulukile. Uyabo uthi ugeje umgodi ulungile yena ukulunga kodwa manje akekho emthethweni. Maye ufuna ukukholwa kufanele abe ngumNazaretha. Ngiyacela ke uShembe unyazi lwezulu afihle umngane bami angiphela khizwi abese ngipha abazisi basezulwini ngijwaphune kancane kulezi zinto kade ezikhulunywa la. uNkulunkulu angiphe ukuba ngidlulise izwi lakho Shembe. Kunomthandazo la othi abafowethu notate wethu bayawuzonda umoya wami avala Nkosi izindlebe zami
isithi kodwa isihloko abafowethu nodadewethu bawuzonda umoya wabo. Ibaphi labafowethu nodadewethu abazonda imoya yethu? Ingane zakwethu. Uyazi iningi lethu lizala phakathi kwesijwi sabantwana abangazange balibona ilanga, abangazalwanga, abaphuphuma, bachitha, balahla, bahushulwa, benziwa intelezi, benziwa amakhubalo, benziwa imkhovu, benziwa abalozi. Ingane lezi ezachitheka emandulo, hayi manje. Lezo ingane ezakwethu ngoba zafa ziseyizingane namanje, ngakho kuthiwa abafowethu nodadewethu, ngoba abakenzelwa amasiko okwelisela ekukhuleni. Umuntu udlulisa amazibuko athize ukuze akhule. Ingakho ingane lithi unyazi lwezulu, ingane encane engazange izizalwe awukwazi ukuyenzela umcimbi ngenkomo ngoba kuseyingane le. Nezaliwe engakadlule igabeni zokukhuliseka kumazibuko ukuthi ikhule, mazibulo ukuthi ikhule, awukwazi ukuyenzela inkomo. Ngifuna ukwenza umzekeliso ngento eyodwa uShemba akhuluma ngayo. Ngeke usukele umfana noma ngabe kuthiwa ungangumvangeli engenawo umfazi, umenzela inkomo uthi umenzela ihlangu, uyasiphatha nehlangu umuntu ongaganiwe. Isiko lokuqala leli esiligejayo. Ngoba ubaba uzele lapha ekhaya isiqoqo seyinsizwa, nangu noma usegugile ekhaya kodwa uma akaqolisiwe. Uma engaqolisiwe uma akaganiwe ubaba, uma efa ubaba uzokwenzela ihlangu, uzokwenzela ihlangu baba uma efa. Akenzela ihlangu umfana lo. Uma enzela umcimbi owenzelwa ngembuzi, hayi inkomo. Inkomo yabantomzana. Izinto zokuqala lezi zibuka ziyihlazwana uma ungazenzi, kanti ugeja umgodi kusuka impethuneni. Uthi le nkomo sekusha amadoda amadala, le nkomo ngabe ithethe icala lami. Le nkomo kufanele ngabe imini engenzela isihlangu, usho indoda endala eyafela empini emandulo. Yangangcwatshwa, yadliwa ingulube, yadliwa impisi, yadliwa imalazi, yadliwa izingcanga, yadliwa amankentshane. Ayizange izilando leyo ndoda eyafela empini emandulo. Ikhohliwa, yaziwa, ayifungwa ngisho ey'bongweni zalapha ekhaya. Noma kuthakazela ithakazelwa yona, ayimenyezwa, yaziwa, yasemandulo, eyakithi neyakini. Uyajabula noma bazi bonke kusukela emandulo. Leyo ndoda ayikaze yenzela ihlangu, wena uzogijima wenzela uyihle ongazange zamqolise ngisho unyoko. Inkolo njalo lesikhuluma ngayo, hayi isonto. uShemba kazela isonto uzela inkolo la emhlabeni uthi abantu nansi inkolo yabo kufanele bahambe ngayo. Amen. Ugcina imithetho amasiko omngcwele. Uma noma bekuthiwa beku uMargaret Thatcher noma ubesebenza noRamaphosa eParliament ungqongqoshe, uma engazange ashade asine uma akwazi ukwenzela isidwaba. Noma singaze sikokoteleke simenzele isidwaba, azange azasifaka isidwaba empilweni yakhe, uzosifaka kanjani isidwaba ekufeni? Izinto eziyingozi egejisana umgodi. Futhi njengoba sesingamanazaretha sifike sifuthi umthetho la bese sigijima siwenze, singasabhekanga emuva ukuthi kufanele nisiwenze lo mthetho kubazali bethu. Singazange siqale sihlole sifune ukuthi ibafanele leyo nto, ilifanele lo siko, uma imfanele lesidwaba, ugogo simfanele lesidwaba ozala ubaba. Umuntu ozange azasifaka isidwaba washada esheshi, uzomfaka kanjani isidwaba? Nkosi yami sengithinto isalukwazi lesade sikhuluma. Sikhuluma into ebuhlungu edabukisayo ukuthi nonkosikazi kaNdabezitha akasenawo umlenze. Mhlambe gogo mawuseduze ningizwele lapho ugogo uzokhuluma nani nimemeze. Unqunywe ngakuluphi unyawo? Gogo unqunywe ngakuluphi unyawo? Uthe uleft. Usho njalo? Oh wakini baba. Unqunywe left. Yakini inkosi. Isandla unyawo lesinxele kumuntu wesifazane, unyawo lesinxele elakuboka yise. Isandla sesinxele sakuboka yise umuntu wesifazane, kodwa endodeni sakuboka baba. Amen. Umuntu wesifazane isandla sesinxele
uhlangothi lakubuka yise lolo. Kodwa kumuntu wesilisa isandla sesinxele ikonina lume. Kuyaphambana kumuntu wesifazane nowesilisa. Ngicela ukuyichaza kancane lento. Ngiyacabanga abavangeli bami laba phambili noma baba bakhona sebakhipha intombi ziyogana eparadise. Amen. So wayikhipha intombi baba. Wena baba. Ngesikhathi uyise eparadise ingane yakho wayibambe isandla sayo wasibambile isiphi. Uyisa kumyeni sekhohliwe. Wabambe siphi isandla nje senginkosazana yakho wabambe kuphi? Wabambe isandla sokunxela ngithi esakho leso sandla. Umyeni wangena ngasandleni sokudla kundodakazi. Amen. Okuchaza ukuthi nesakhe isandla ileso kunxela. Ngesintu ingane yakhe entombazane mawufaka isiphandla uyifanga kusiphi isandla? Esinxeleni. Ngiyabonga bobaba makusekhona obaba abawazi umthetho obungcwele wesiko balalelizwe. Isandla sokunxele kumuntu wesifazane sakubuka yise. Ingakho ingane ubamba ngesandla sokunxele ngoba ubamba isandla leso kudla siyogana ngazi konina lume izalukwazi yogana kwande isiza uchungechunge uyajabula uNkulunkulu mabegana nabantu yazi abantu mabeganana uNkulunkulu uyathokoza ngoba kwande ihlobo zoqobo nqayizivele yoqobo abantu abathandanayo ngeke uze umthinta umkhwenyana phambi komkhwe wakhe akushaya kubulala umkhwe. Ngeke futhi umthindi umukhwe phambi komkhwenyana ngoba ihlobo zokuqala lezo. Eyidlula ihlobo zomakhelwane. Labo bantu bayathandana ngoba baganiselene, bavuselana imizi, benza ubuhlobo obuhle. Bazokwandisa ithelo umakoti ecekeni. La ngiyakhona ke ngiyayikutheni uma wayezogana kini kabayisibonga baba. Kini lo limele uma ikini kampela kodwa ukhula olisukayo la kubo angithi uyena manje ubambele undaba ezithu sekusuka isikhwele kubo manje abantu phela abanendaba ukuthi uhleli ubambele ubukhosi ngoba akubona ubaba ubukhosi nawe sekusuka isikhwele manje nakubo sebethi ngcono angahambi ngisho ukuhamba abe inkosi asimhlalise phansi. Okuchaza ukuthi uma nimkhuthaze naye ukuthi njobe esewubonile umayime la umbiwa ngakhona eselibonile ikhala emphefumulo ezweni lasemaqadini mase nixoxa naye noma ngabe uyezwa noma ngayezwe emotweni naye mase niqala ukuthetha amacala angakhohlwa ukuthethela kubo amacala kubo. Uyezwa baba mpela nimkhuthaze ukuthi nakuba wathetha amacala ngoba kuyagulwa nakubo naye imlezi ihlala phansi. Eyakuba kuyona yakini ukanile kini kodwa umlezo uthintekayo wakubo wakubuka yise esinxeleni. Umama wami lo okhulumayo ma siyakubongela ngoba egcineni uNkulunkulu ukuphila inhlanhla ukuthi nizwe nibe nendlebe. Yebo kuyiqiniso unyazi lwezulu ngokwalo lithandazela ukuthi lifisa ukuthi ngaba amakhosi aphelela la ekhaya emphefumulo ngoba into eziningi zonakala konkosi ngoba konkosi la kade ilakade kuqeqeshwa khona abantu phambilini umlando uyazisho ukuthi phambilini abantu ngaphambi kwasemandulo kade bengenayo imizi behlala konkosi. Akunjalo madoda? Amen. Nathula madoda. Abantu kade bebuthwa konkosi imizi iqhamuke kamuva. Umlando uyazisha ngithi nangu uNdwandu ube nesizwe sakhe umthetho nesizwe sakhe uzwide nesizwe sakhe bonke bebengenamizi lawo bantu amadoda wonke bebuthiwe ehleli konkosi mayigani lekonkosi bese iyaqejulelwa nje indawo kuthiwa ngoba unesithembu namfana usuzogana la na indawo yakuhlala khona la konkosi konke kwenziwa konkosi ifundwa konkosi yonke into ifundiswa konkosi ubuhle ubuthola konkosi. Ingakho nomveli nqanga wayethi mayeze emhlabeni nakuzizo zonke wayeze emakhosini. Kwakuthunyelwa emakhosini abaprofeti baye kumakhosini. Nangu nomveli nqanga uthe mayifika wafikele emakhosini umqalo wendlela. Namanje unyazi likhombe emakhosini. Nimzwile nje manje utheni njalo makulapha ebuhleni manje uzothi mase kuzovala inkonzo unikeze inkosi asemaqadini. Ngiyadabuka nje ngoba inkosi asemaqadini kunobhaxo oluvelile abantu bakubo bayakhala amakhosi akubo.
athi sekuze kuphume imndeni ekhala emphefumulo amakhosi azolanda imndeni yona ikaze ifike izonaka indaba yasekhala emphefumulo ezweni lo isemkhulu kukhala amakhosi angaphambili omnqawe nisithandazisa inkosi yamaqadi nenhliziyo enhle uthi mawuthi uyakhuluma naye bese nincokolise ingabisakwazi ukungena indaba othunywe yona iphele kanjalo unomusa omude kodwa manje kuyonakala cela sithandazisa inkosi yamaqadi amen sesiphinde ikhawuza mhlawumbe 4 times sithunyiwe amakhosi asemaqadini ahleli lapha ngaphandle ngaloko ganga afuna phela asikho isizukulwane esingena ngaphandle kwegazi lomntanalo njengoba uqala ukufika lapha ekhala emphefumulo nje nawe manje untaba ezithi imani xa beqala ukungena amaphele nami nawe uqala ukufika imani xa beqala ukungena abantu bakini kuthiwa izinto imbane ihleli lapha ngaphandle kwesango lomuzi zilinde ingane yawo uthi ingene igazi labo bese bekwazi ukungena kuthiwa khona kade bahlala mina ngangazi ukuthi lo muzi kanti sithi thina uvulwe ngo-2017 lo muzi ukhuluma umuntu othene lo wahlala lapha emhosheni ngonyaka ka-17 hayi 2017 ngonyaka ka-17 babehleli lapha emhosheni belinde iy'ngane zabo umnyaka ka-17 akekho noyedwa ngisho okhokho bethu akekho angazi ukuthi unyaka ka-17 uthi silokhu esahla kusukuma umama la uthi uthunywa okhokho bathi mntanami silokhu sahlala kulo mhosha kusukela ngonyaka ka-17 silindile lo muzi kade wafika njengalo iphalesi lekuthiwa iphalesi kade laqedwa endulo thina njengoba silakha namhlanje nekhala emphefumulo kuthiwa kade lakhiwa ungakabi khona indaba ekuzothiwa isemaqadini ikwamashu kusenje uNkulunkulu namahlathi akhe nemfula nemhosha wawukhona lo muzi gogo ulalesise kahle lokho kuzochazwa la kuthinta wena kuthinta mina kuthinta wena sibani bani lokho uNkulunkulu athi sicela sikuchaze manje kodwa ngaphambi ukuthi singene kuko bengicela ukuhlephula lapha endabeni kaMvangeli umvangeli uveza izinto ezinhle sebezenzile bengoko nje sibonga umvangeli ogatsheni obuya benyathe bangihlupha kabi lawo bantu ogatsheni umkhwe wami lo ugatsheni kodwa ucabanga mina ngiganuka sibiya kodwa ngithi ugatsheni umkhwe wami uzibona indaba la ekhaya uthi inkinga umakoti wakithi uMasibiya uyise wakhe komalume wakhe kaNdlovu kuzovuka ikhehle lukhokho wakomalume wakhe umkhwe wami uzovukela kumakoti wami ucabanga ukuthi umuntu okude kangakanani wangihlupha bathi baqhamuke eSwazini oNdlovu uthi wayenyanga enkulu bonke abantu abaqhamuka mhlawumbe balingana ukuthi babenyangwa uyena kuyena obafundisa ubungoma nobunyanga ebalapha enza yonke into uthi uyinyanga yamakhambi uthi wangena emanzini no12 years esibeni ethathwa umnomzana onamakhanda u7 wamfaka emanzini waphuma eseyinsizwa eyogana ngibuza ukuthi mina umuntu ongakanani oyogana uthi ama35 35 years wangena na 12 years wahlala yonke leminyaka wazaphuma eseno35 years ihlala emanzini uthi mangiphuma ngaphuma mina ngiyisazi sayonke into ngazi ngisho ukunyakaza kwethumbu lentuthwane ngazi ngisho ibilini zomuntu ukuthi icabangana ungangitsheli ngoshembe nami ngimkhulu la ngikhona etshela mina ethi nami ngiyakhonza ngagcina sengithe mina ukhonza esihogweni wathi hayi phela musuku ngiphoxa vele la ngihleli khona kuyakunzima usho ugatsheni kodwa ushembe unyazi lwezulu lenza umhlola ngathi sengikhale kakhulu ngithi inkosi umakoti uhlushwa ikhehla nje wathi asihlangane emzini kwakusekhona umfundisi uDladla kuphi sekuphi la emzini wokuqala khona umfundisi uDladla enkumbulweni ya wathi asihlangane khona mangifika na umakoti wathi baba khuluma ndoda ngathi baba nangathi ngiyakhala wathi hayi musukhala wena indoda ayikhala kwenze njani ngathi baba uhlushwa ikhehla la kubo la komalume kayise wathi baba khuluma wena laqala wakhuluma umakoti ongabe kusakhuluma ikhehla ngevoice kamakoti eqala bekhuluma lona ikhehla wathi sicela sikhulumele umkhonyana uthi baba nisho kanjani umkhonyana wathi ningidelela nini akithi ungidelela wena Ndlovu wathi awusiyaxolisa Nkosi ngithi baba usethi uyaxolisa Nkosi kade ethi wena uyilutho
nami sengiqinisa ikhanda phela ngiphambi kwaNkulunkulu akayilutho ilutho yakhuluma udaba lakhuluma wazethu Shembe lalela ke ndoda uyotshela izingane ukuthi ungene nene ekhaya lemphefumulo wena ulekelela izingane umdedela umakoti abuyele kubo wena makoti ufike wakhe indlu eyiqhukwane lapha kubo uzonitshela ukuthi uyokhishwa nini ekhaya lemphefumulo esephuma esemhle ulekelela izingane wena noma esekhishwa esekhaya uyazazi izimbuzi engakhuluma ngazo kodwa kufuneka nenkomo athengelwe inkomo ngoba kwakumuntu omkhulu emhlabeni ngisho umuntu angakhuluma geqa amagulu ungamkhonzi bheka into ayikhulumayo bese wathi mina ubaba wami etshela ingane yamathi wathi baba kufika umkhulu wathi angitshela ukuthi ungabojwayela ukuhalalisa into ekhulunywa umuntu bese uthola usuyophila ngayo thana nje hayi umuntu weNkulunkulu umphile umfundisi wenkosi amazwi asiphilisayo kodwa ungamkhonzi ngoba abanye uthi uNkulunkulu uyamkhetha umuntu amnikeze izwi lokukhuluma akhulume aqede uShembe abesehlehla bese kuvuka ithonga la kubo lo muntu eliveselisana noNkulunkulu abese ekhuluma impethu yakubo enganithi uNkulunkulu wakhuluma nje wathi thina boShembe sesithatha inja ishumayela iqede inja emva kwalo sitha sipho sesihogweni ingakho ukuthi ungamkhonzi umuntu umuntu akakhonzwa kuleli bandla munye umuntu okhonzwa unyazi lwezulu ulikhonzela abazali bakho ukuthi abakhumbule imbuzi yesibili Nkosi yamakhosi ngalesi siphuzazana kunqome ukuthi kubezi iphuzazana ke ithokazi einganeni zo ice cream ezingazi ukuthi isiphuzazana sithokazini intombi imbuzi engakakhwelwa phela ingane ezinye azikwazi lo mawuthi isiphuzazana isithokazi azi ukukhuluma ngani intombi imbuzi seyiqinile kodwa engakakhwelwa kungani ngincomeka lezo imbuzi futhi sizama ukuguduza sithola ukuthi ezesintu kuqala kanti kuba siye kulezi zesingisi kodwa qala ufune ezesintu kwenzelwani imbuzi enjalo zesintu ezithokazi uShembe akayihlabi akayinquma uShembe akazenzi lutho lezo imbuzi uyayifuya nje bese zizalana izizukulwane ngezizukulwane ngoba nawe ukhuluma ngezizukulwane zamalibe izizukulwane ngezizukulwane ulibo lonke lezizukulwane ngezizukulwane yabona nje isiphuzazana nesiphuzikazi wena osho ukuthi yabona lezi imbuzi zonke nazi isiphuzikazi zazo inzalo yazo zonke le izizukulwane zayo zonke nawe ke imbuzi mayizala phambi kwaMsindisi ikhava zonke amacala ezizukulwane ngezizukulwane mayibonga Nkosi ngoba ibisaphela izizukulwane zayo kuyaziwa ukuthi qhamuka kini kaNdlovu iyoloko ingena kuzo zonke izikhala nje zikhinzi zakaNdlovu ungunaphakade ngoba iloko izala ezulwini ingakho ke kuncomeka lezo imbuzi enjalo esibili ukuthi inkosi yacela siphume esidwini sabantu ababethi bayalapha bayizangoma bayizinyanga bayibiza ngento eziningi ke abantu angazi bayogombela nobani konke nje lokuthiwa kuyalashwa kodwa bagcine sebabathakathi nabakhunkula nezikhwama zabo zigcine seyingcolile kodwa kwakuthiwa izikhwama zokulapha zigcine sekuyikhama zokugadla nezokuvika sekweza abathakathi Nkosi siphume esidwini sabo sicela ubathule lawo zezikhwama ngalenkomo bese uyabageza baphele emndenini ngaphesha kwethuna nanganene kwethuna mayibonga Nkosi kusuke emandulo esithathu Nkosi yamakhosi siphuma futhi phakathi kwesijwi sizalwa phakathi kwemndeni ingane ezayiqothwa Nkosi zenziwe imkhumiso wenkomo amahlwile nembungu yengane aqothwe kwenziwe imkhumiso yenkomo nembuzi amadoda engenwa ubuchule basesihogweni bedlala umajiya uthi mongitholele umbungu wengane uzowakhela mina umkhumiso wenkomo uzoba nqaba yenkomo nezimbuzi khona abanomzana abasatshwayo endaweni ekuthiwa kasibani hey akunkomo isigcwala amahlathi isaqoqo kanti ukhondolo kakhokho owayebulala izingane lapha ekhaya ethwale ngazo kwandi inkomo lezi inkomo ayisaluswa futhi sekunenkunzi nje noma inkabi nje kuyona eholayo kanti leyo nkabi
isiqanyeliswe noma isibelethisa isilwane isona isicontrol esilusa lezi inkomo ikhona imizi enjani wokubhekela ngakini kuze kusho nini inkomo zasibani hey ziyazi indlela manje ziphuma ngisho singaphuma zikhishwe zishoniswe kuphi zibuya ziyiqondele kanti cha kunomeluso ongabonwa ngamehlo lawo madoda aboshiwe aboshele lo mkhulu njalo ngoma ifike kufeni athi amadoda ayehlambulukile lona lifa lethu ke leli eluswa izilwane suka la bamxosha abese bawundinda sithekeni nambe nimfune komajiya kuthiwa hambani nodla amagobongo khona umndiko ohamba nakanti kusho umuntu ohamba emoshe imfuyo isemkhulu egadisa ilwane odikolosha imkhovu Nkosi imbuzi yesithathu le eyabantwana abaphuphuma abachitha abalahla abahushulwa benziwe intelezi benziwe amakhubalo benziwe izilwane sicela Nkosi ubaphehle ubadale kabusha ubenza abantu mayibonga Nkosi kusukela emandulo esithathu esine Nkosi lawo bantwana bazange babelethwe akekho umuntu ongafuni ukuthola ilungelo lokubelethwa lokubelethiswa sicela usikhiphela ababelethisi basezulwini Nkosi babelethiswe la kuzobelethiswa ngisho izalukwazi ekufanele ngabe sezizalukwazi asemandulo kodwa sezingane ushemkhipha ababelethisi basezulwini zibelethiswe lezo ingane ithola amalungelo okuba abantu mayibonga Nkosi eyesihlanu Nkosi ocelela abone emndenini babulala abafowabo ngoba befuna ukungena amakhosikazi abo acupha umfowabo ambulale umbone sehleli kahle selungile lokuthi hayi ubhuti ozongena unkosikazi kamfowabo inangi ya umajiya ulungile kanti kusho uhodoba wesikhohlakala esinyoka sabulala umfowabo ngekhubalo sesingena umfowabo useyobaqoqa abafowabo amakhosikazi abafowabo engazi ukuthi unesandla esihle kanti uyena obulala abafowabo umhobhola bakhona amadoda njalo maye sevuka umuntu onjalo uzoba idloze njani kumfana uzovukela kuyena mfana uvukela kuyena uyokhokobela amakhosikazi abafowabo gcine kuphuma imkondo bebulalana kunemizi nje eqedene ukubulalana kuthiwa bayakhokobelana amjuqa umfowabo nomunye amjuqa nenzalo yakhe ithi awoni baba omdala wabulala baba omncane uyalibona sekuphiqiphiqi manje akusafuneki ngisho inhlambuluko ingakho ebuza uShem le nhlambuluko enigijima nithi noyenza nayazi umnyombo wathi usukaphi uyawazi usukaphi hayi wabulala baba omncane babulalana babe imbangelo ukuthi babulana ayidalwe yini yayidalwe yini imbangelo ukuthi bazondane baze babulalane hayi banguthi ubaba omncane wakhokhobela unkosikazi wakhe uyazi ukuthi umnyombo wawusukela lapho uze kube njalo ila madlozi ayengaphambili onayo asiwazi umlando asiwazi akude nathi ingakho ke uShembe akusizi ukugijima nokukhuluma ngenhlambuluko umuntu owazi umnyombo ngenhlambuluko unyazi thina mase sifuna ukukhuluma ngenhlambuluko fanele sithumele unyazi lezulu sifuna ukwenza inhlambuluko ekhaya Nkosi kodwa asiwazi umnyombo wawo nansi inkomo sicela Nkosi usiqoqele ngaphesha kwethuna bonke babuthane kuze kufika umnyombo wale nhlambuluko esikhuluma ngayo singayazi uShembe uzobageza bona nothi maniyenza nina besivuma nekwenza inhlambuluko ezothi kushona ilanga seniqhawulene nagonana kwahlatshwa imbuzi nagezana nasengelana ilala bese kubangwe nje ibhodlela kaGoloko athi omunye awubafo shiya phela athi hayi bese kuyinipho bese kuyiglass lokugcina athi hawu unenhliziyo embu ufunze lokhokho kade simhlambulukela boyakuxatshwane futhi kade kuhlambulukelana ukuthi ukhokho wayenenhliziyo embi umthakathi mase sekuhlambulukana phela ngithi kuhlambulukana thina sixabene thina bese kuphuza uGoloko bese livukele lithongo lithi so waqeda ubebele bexatshanele iglass nje kaBhi uthukwane phuma udadweni nami lapha athi vela yikho lento besenza umpheto kade vele sanibona nifunzena lo khokho lo wasiqeda yiphi inhlambuluko enenza la imbuzi esihlanu kubacelela abone emndenini abone ezweni abone amakhosi abone umvelinqanga yazi abantu abona amakhosi nabona abona amakhosi abone ezweni emandulo babenza umuzi udingiswe wonke umfana mayoniwe nje bese kudingisa umuzi wonke kwakubo ingakho kufanele bacele entethelela abona amakhosi abona izwe ezweni abona umvelinqanga baningi abantu abona umvelinqanga umthakathi wona umvelinqanga umnakwabo ebulala umnakwabo wona umvelinqanga akekho umuntu osindayo lapha leyo mbuzi ithwala konke leyo macala njalo bese kuba khona imbuzi abantu abahamba emhlabeni bengazange bathulwe inzila uShembe uyakwazi ukuba basikela inzila
ngale nkomo eniyikhiphayo abaqephulele abasusele abathula inzilo abathula inzilo bese kuba khona abahamba emhlabeni befe qala asala abanakwabo basala nomyeni umyeni walandela emva kweminyaka wayesemiswa ngale kwathiwa linda umyeni wakho uyeza zila phela mzilele umuntu uyazila ngisho ehamba eqala wesifazane uyaziliswa ngaphambili uyenzelwa futhi umcimbi uthi akhunyulwe abasemhlabeni ukuze akhumule ngale bese ayakhohleka angakhunyulwa ahlale ngale kwenziwe imicimbi lokuthiwa wena uzilile masibanibani athi suyiguquka inhliziyo ngenawulusifa athi suka bephemba abantu abazofa bafane naye akekho umuntu ufuna ukuhlala yedwa angithi wenhle nomngeni wakho lesontweni nona naye awufuna ukuhlala wedwa ekoneni maji angithi uthi mawungenwa inhliziyo embi yokuthi hayi lana kudonsa kakhulu ufuna ufaka omunye utshela omunye ufuna ufaka lo munye omubi awufuni ukuhlala wedwa wena kulo sizani wakho okusola ufuna ukutshela omunye umuntu ukhuluma phambi kwakhe baze beze hayi suka bakhuluma into engapheli nje labantu ufuna thini ufuna nawe kuvumele wakhe iqembu lakho hamba wedwa mhlambe yena akekho lapho uyazi uthunyelweni nasekufeni ke kunjalo akekho umuntu ufuna ukuhlala yedwa lapho egwetshwe khona uqamba abakhe abantu ikhala emphefumulo ushemba kuzoqedwa yonke leni balandwe bonke ukuze idilizwe lenhliziyo kaLucifer yamunisayo abesegezwa abesegadwa umndeni angithi isiboshwa masihlupha sidubula abantu ke kuthiwa ningambambi ke sani bikelena amaphoyisa asuke emfunelana mthatha mfake wesivili uyogadwa aqoqwe hleza abe nenhlanhla lunge akusekho umuntu ozosala dutshulo ngoba usethathiwe phela lo yako oshiwa lapha abawuvazi uzoqeda abantu nakhona ke la mthakathi wakithi akamuzi ukushiwa lapha ngoba uzokhanda abathakathi akalandwe ezela ngoba kasalanga umthakathi usho njalo unyazi lwezulu wangena uLucifer isithe esikhulu sikaShembe ingani wasonga nje wathi Shembe nje ubungixoshe ezulwini lakho uyothi ushumeza ukulunga abayisihlanu nami ngishumeze ububi kwabayisihlanu uphikisana noShembe ingakho uShembe ungeke usho ungeke umuzi uShembe ekhuluma nje basikhuluma lapha eparadise ethi abathakathi abangena ezulwini akukuthi nokuthi ngoba uyazi uShembe ngeke umuzi uShembe ekhuluma ngeyitabane lapha njalo eparadise ngoba uyazi ukuthi lezi ingane ethola imithwalo esindayo kodwa la ekhala emphefumulo ngoba kuzokhuqula insila ingakho ekhuluma ngomlomo wethu manje ukuthi alibeke obala ngoba umuntu ozala akuzivaka mayibonga inkosi yabo nje obuse la ekhaya namhlanje ngoba uliqhawe bakubona ukuthi uliqhawe ufuna ufasa ukhalo lakho ke ukugwinye ukuvumele ngoba kuzokhuqula insila akuyona lento ekuthiwa mboza ngesidwaba mboza ngesikhakha mboza ngebheshu ibheshu liyabola edliwe impepho nentuthane libole iphunga liboli liveza liqubule liphumele ngaphandle namhlanje isizwe siboliswa into ephuma enhlabathini amacala abangene nawo enhlabathini into mokayifaka enhlabathini iyamila iyamila into mokayifaka enhlabathini ikhephuzele ubabona mothatha ukhozo lembila ulijikela lapha ezaleni la kulahla khona amangcolisi ubothi uphuma ikhwebu ekhephuzela ayinonile ngoba iphuma kwimfuhlululo nakhona ke enhlabathini mayesamgqiba naye imfuhlululo singathi ukuthi igqibekile uzobuya amile agcwala umhlaba uDushemba kugezwe impande zabo ngeke ngizawucela amen abantu bakhathele manje bajaha ubukela ibhola abanye uyababona oma abanye bajaha ukothetha manje athuke umakhelwane kube nje uyokusiza ngani lokho usuku olodwa nje ufikile ekhaya emphefumulo usukhathele bona bahlala iminyaka yamakhulu eyinkulungwane 400 years ethuneni abakhathele mvakele kaThixo usukhathele salwa sakini eso 400 years ethuneni angiqondile ukuhleka kodwa siyaxoxa siyaphunga ngendaba kaShembe sesihlomzela ikusasa ukuthi wothatha ubocabanga kaningi Moses la uqala ukuthi ayangikileli sabathi ngoba umozile wazi uzofika uhlale ulinde ngoba laba bantu bonke bafuna indaba yabo ivele mayibonga inkosi enye inkomo uShembe akhuluma ngayo eyalabo abantu abahamba emhlabeni bewongqingili indoda ilala nenye indoda
owesifazana nomuntu wesifazana akamdalanga uNkulunkulu umuntu onjalo singaqamba amanga njengamakholwa asezweni athi bophi ibhande masibantwana lengane wayiphiwa uJesu uthi uvivinya ukholo lwakho ithathi njalo nje umuntu omntana omuntu uyidedele ikulethele isoka layo ulibone kusho kumfana kuthiwa woza nalo isoka layo umkhwenyana simbona kusho kumfana ozelela ekhaya kuthiwa akawulanda isoka lakhe lumfana ngikhuluma umkhuba khona ezweni Nlande masibona aza bahlebo awusohla kahle laba banemali laba abazenzi bathwele kanzima ubabili ilo oyindoda mfana yilo omfana ntombazana bathwele kanzima ezinye zezinto ushemba ibalulayo uthi endulo ngiyazi abanye abacasula uthi ngeke ayeke ngazange ngaphatha uthi endulo vele izinto zisuka endulo zisuka ngaphambili dalo ila kusuka khona imkhuba endulo babethi mase beqeda ukulwa izimpi abantu kade bedla amafutha ezilwane ezimbi abanye bacwatshwe ngamahasha amafutha amahashi amafutha ahashe enza indoda ingabe nayo icontrol amafutha ezilwane lezi ezimbi ezenza ukuthi imizwa yabe ingalawuleki mase beqedile ukulwa izimpi bese besukela labo abavakana bathe wena mfazi osala baphendula indoda libenza umfazi khona la empini ubani uzokhuza ngoba nomkhuzo wamabutho ubheka le naye wenza wakho umkhuba phela babe empini abahambi namakhosikazi bahamba bodwa afeke lo muntu afese engcolisiwe mayevuka ezoba idlozi phezulu komntwana uzoba yini abanye baboshwe kowesivile mangabe igwala engakazi ukushaya umthetho lo abathi inombolo uyophenduka umfazi afe enjalo uyothi mayevuke bayidlozi kumntwana ethi mfana ngibo athi mhlaba ngibona ngithi unomthandazi mhlangelashwayo ngasinda mina ngakubonga nganiwe mkhululi wami sithi lesihlabelele sasibhalwa uShemba kusona ihlabelele sikwakuyinkulumo le yagcina ikhulunywa abantu abaningi ethuneni agcina sekisihlabelele ithi insipho eyinkulungwane ngesuse nalunye ekhaya kuzala ungqingile uphendvele umunye ungqingile emva kwesikhathi insipho eyinkulungwane ngegeze nasinye wemkhululi wami bengigeza liphuma lishona ilanga bekuphunywa kwehliwa lapha ekhaya kuyiwa komajiya umntwana ayolungisa phalazise kuthiwa ungenwe yilumbu lomfana wenzani lo mfana sathi sifuna ukubona umakoti waletha indoda ashona umfana kuvela omunye futhi bengigeza liphuma lishona ilanga ayisuwanga nayo enye insila yalobu ubungqingile budalwa yini ukhona umuntu ongalapha umphefumulo bakwethu nasekuseni kubuziwe ukhona umuntu ongalapha umphefumulo uba kunjalo ngabe nalapha ezweni laseNazaretha ngabe uNkulunkulu akahlupheki angithi nalapha ezweni laseNazaretha sithwele kanzima sithwele kanzima kusuka phansi kuze kufika phezulu ugcina lapha phezulu ngale kwaphezulu phela sekuNkulunkulu asikhulumi indaba phezulu sikhuluma kusuka la phansi kuya la ngale kwaphezulu sekuNkulunkulu nakhona kuyabaleka izinto ezinjengalezi dalwa yini abe mhlumuntu phambi kwabantu abothi muhle kodwa bese kuthiwa hawu kuze kuchibiyele kuthiwa khosoka linasici ingenasici sekuyachibiyelwa tsona isici leso amahlazo akamdala uNkulunkulu umuntu ongaphelele isici suke sichaza ukuthi umuntu akaphelele amandla mayikhona asiyithola inkomo yalowo muntu Nkosi sicela usifunele bona basukele emandulo geze labo bokuqala Nkosi ababenza lo mkhuba ezimpini emajele geze bona Nkosi ususele ukungcola kaLucifer ngoba uLucifer wafaka lo mkhuba magezeke laba abayimpande uzozenzekela kulaba ubona umfana uyashintsha wofana nomuntu ongathathe semanzini mawuphuma emanzini uqwebu engathi ubona kamuhla kabusha umhlaba umzwe sethi hayi ma ngicabanga ngebhenchini manje hawu lo mfana bengathathembi lo mfana abantu bahambe edlalisa izinqa umhlaba wonke lo kanti udadewabo akuyena yodwa njalo leyo nto umthelele njalo
naloko kwalahleka uma umlobokazi kuthiwa uma ephuphumelwe ingane wayenzela isiko lokubelethiswa lomntwana ingane welisela mazibuko ukuthi ibelethiswe kunina ngoba uthi uShembe makwenzeka umlobokazi ephuphumele ingane yentombazane kudlula inyanga noma kudlula unyaka aphinde abe muhle athola umfana lo mfana ufica khona bawo khaleni kanina manje ngabelethiswanga unina ufica khona ba ufica khona dadwabo ungakanani dadwabo nalomfana khulile ubobabona abafana abanjalo uthi mayiqala ungenwa lo monjalo umthothi mncane ngeminyaka uthi yihlela udadwabo uyena oqhozana phezukakhe uphefumulo kadadwabo uthi umhlaba ngibone abanjani abazozala mina ngingazalwanga mina ngaphunyukela eswini sikamama akusaphunyulwa ke manje babulawa ngenhloso mina wangibulala ngenhloso uma angifuni mina ukuphuma mina ngoze uShembe kuphela okwazi ukukhipha ingane eyahushulwa hayi umuntu amanga lawo amanga lawo noma abantu bangabuka kabi amanga lawo uthi khona umuntu ongabelethisa umuntu ohushula ingane ngenhloso ngoba leyo ngane ikhulile umuntu ithi uzozufuna mina ngize ngizalwe ngalendlela osowurobha ngayo wawungibulalelani ngimile la kodwa uShembe uyakwazi ukuyincenga ikhiphe mayibonga Nkosi awukwazi wena ukuthi ungayikhipha akekho umuntu ingane ezibeletheke kahle ilezi ingane ezaphunyuka ngoba isuke ngabulawanga unina kodwa lezi ayibulawa ngenhloso ngeke uShembe ingakho uShembe ekhala emphefumulo ukuthi fanele ithole abantu abami imbuzi kuyadabukisa nje ngoba phela seziyakhuphuka kuthiwa ezamantombazane zithi zona ayibelethiswa ndezabafana zithi ifuna inkomo yazo nembuzi yazo ngoba zaza amantombazane ezabafana okuchaza ukuthi amandla ekhona imbuzi zabantwana fanele zibe mbili zambe kambili zabantwana zababelethisa ukubelethisa abantwana eyabafana namantombazane ngoba phela akukhulunywa ngokubelethisa ingane kamakoti wakho ukhulunywa ngezizukulwane zakini nezakonyokolume zasemandulo lezi kade kukhulunywa ngazo kade khuluma ngazo ekseni umne wethu ngiyadlula embuzini sengifuna ukuphuthuma la bese ngima ngoba ngiyabona amehla awasemnahle kodwa bona ethuneni bayifuna lo dabo lwabo mayibonga Nkosi sicela basixoleleke ngoba sisenyameni siyakhathala kukhona abantu asebedlulile kulezi igaba lezi ezibalwayo sebenesikhathi njengomvangeli othi lokho bafika ngonyaka odlule lawo bantu abanjalo abangaze batshela isigaba esilandelayo sesibili siyabona sokunikela mase benikelile sekunesikhathi benikelile uthi uNkulunkulu bantu abami sefanele badluliseleke mase kubonakala ukuthi sesihambile isikhathi noma umndeni uyaphendula noma uphendula nazi isigaba ekufanele silandele ulalesise emvangeli nabakini mabekhona balalesise kahle isigaba esilandelayo kodwa namvangeli noma ningasilalela lesigaba ningayeki kodwa uphuthumisa komalume kakhokho wenu isigaba esilandelayo uma ni umndeni wabanomzana ngabe kukhona ubukhosi phakathi kweimpilo zenu mangakhona nje khona ubukhosi mhlambe nihamba nenkosi izindle ezifunakala amaqhukwane mathathu indle ngasenhla iqhukwane labanomzana balapha egcekeni namakhosi alapha egcekeni mangikhuluma amakhosi ngikhuluma phela ngabanomzana inzala abantu esibongo ba amakhosi phela omndeni angikhulumi ngondaba ngikhuluma amakhosi omndeni indle yabo yangasenhla ingakho kuthiwa indle yangasenhla ngoba indle enhloko hayi indlu kagogo abantu bagijima boshisa impepho manje endlini kagogo ugogo ungani ukhumula idwaba nje lapha lokushisa impepho la futhi khona la ugogo ekhuluma khona isidwaba hayi indlu yangasenhla kagogo indlu kagogo indlu enkulu ngoba mkhulu ugogo umumatha yonke into nje nezoni uyayithatha ayifihle la ayifaka ngaphansi kwesidwaba noma makoti mabefuna ukuzobeletha bangene bahudulele endlini kagogo kushawa indonga mayengafuni ufika umntwana kuzobe kushisa impepho futhi khona la kungena amaxhegu ozongena kanjani
ugogo phela mayilala kufanele akhumule ikhakha zakhe ayibeke phansi la qamele kuzona alale khona lezoshisa impepha futhi ngakithi ke emvakeli ngcono mhlambe ngakini ngakithi uthathwa ikhishi uthiwa yindle empepha ngakithi kuthi kuhlelo oqhwayelahle namabhuzu uphuza ijiki uyamzwa nomzana usethi iqhwi kancane uyangehla wena ginqitshe sesiyabika manje ukuthi baba ngumsindo ngala kuthiwa thulani lapha eziko kuthiwa yila kushisa khona impepha ukutuka kwesizwe ungashisa impepha ukhuluma noyihlo omkhulu noNkulunkulu phela mawukhuluma ngasenhla ukhuluma nethongo lakini akwazi manje ulibhudubeze nje malilihle ehleni noNkulunkulu uqala uguqa uthandaza ukuthi inkosi yezulu nomhlaba ngicela ungicelela ubuso bomndeni ubhenga kimi namehlo abanothando nenhliziyo yabo emnene ngicela Nkosi uzokwethula izithulo zegceke nezikhalo zegceke noma Nkosi ngicela uzobuza okusiphambayo lapha egcekeni okheli isibane esimhlophe khulume nabo ekukhanyeni bese uyaqala kushisa impepha amakha la wasezulwini bese uyabaqephuzaka osusala nothatha lamacansi nomvakendle noma khalipoti no dining room wena ubaziya amagama babiza uzuqede ubike lento oyibikayo kodwa uqala wabiza umnikazi wemphefumulo mayibonke Nkosi amen uzothi uyakhuluma nezilwane lapha egcekeni ngoba wazi wakhonkwa ngani lo muzi sesikoleni sikaPombela mayibonke Nkosi amen bantwana bahle basezulwini hayi ngoba ukukhuluma kulula kodwa kunzima sithwele kanzima njengoba sikhuluma nathi ngoba umthwalo osindayo uba sithiwa sinawo amehlo okubona mina ngiwafunika amehlo okubona ngazo niyafuna ngoba ingozi agcine sebonela uNkulunkulu nendlebe yokuzwa ungaboyifuna leyo nto iyona into ebulala ibandla ufuna ube umuntu nje ube yiNazaretha uthandaza uNkulunkulu wayinikeza ukuthi kholwa ukuthi mawuthandaza uNkulunkulu uyakuzwa kuphele iloko esiphila ngako thina lapha ekhaya hayi indaba kamezwa sekhona kubona ubani obona munye umuntu obona imfihlakalo umnikazi wemfihlakalo ushembe amen wena manje wawusuthi uyabona manje amen usunendlebe cha ingozi yonke leyo nto lapha ke bantwana bahle basezulwini kulabo asebelihambile ibanga sekufanele balungise lezo zindle ezintathu indlu yangasenhla inhla isuthu ngokwasezulwini ngisho phela amakhosi ayinhla isuthu ezulwini abese ehluka ngegaba ukuthi inhla isuthu undaba ezithu usibani bani amen inhla isuthu umfundisi usibani bani inhla isuthu umvangeli usibani bani kodwa sinhla isuthu indaba kwathiwa sinhla isuthu wathi uShembe nanihlezi nisuthu izwi likaShembe amen amen sihlala suthu izwi likaShembe ingakho kuthiwa sinhla isuthu ngesizulu bathi itshe ngesizulu kuthiwa inhla isuthu angithi njalo madoda itshe alilambi itshe uthatha ulibeke lapha nanti phambi kwethu lemhlophe siloke safika sisuka nalo phezulu lapha lokho linje limbulunga ligcwele nje alisuthi nje alithintwa umuntu loze ligudluza umuntu aligudluke lalibekwe khona salibeka la kusekhona abafundisi bethu umfundisi uNtini nomfundisi uChiliza salibeka nabo la Chiliza wabeke linya uNtini umfundisi uNtini wabeke linya la base besithumela ukuthi asibeke alikaze ligudluke la gudluzwa abantu phezulu saliletha la uthi uShembe ke nathi asigudluke emthethweni kaShembe ingakho kuthiwa samadosi inhla isuthu asazi ke lenhla isuthu eguqukayo manje amen indlu yangasenhla inhla isuthu lapha ekhaya bese kuba ilawo leintombi bese kuba indlu kaJamengweni ondlunkulu balapha ekhaya mayibonke Nkosi amen bese nihlangana njalo nomndeni futhi leyo zizozindlu manje zakha kufanele njengoba nizindlu niphume endlini eziningi zakwenu khethana umunzo kodwa enzokwakha leyo ndlu kuyona shinda ukuthi mina ngokwakha lapha kababa omdala mina noma lapha ekhaya likhulu cha ikwenu nje lapho umndeni mawuphuma ekhaya emphefumulo phela ngeke uphume uhlakazeke fanele uphume uye endlini umzini owodwa enzokhetha nini akusho ukuthi lo muzi makuya khona ngeke lisafika ithongo kuyini lo muzi ufana nomnyango ukuthi siphume ekhaya lomphefumulo saphumela la mabengena kulowo muzi bayibona yonke imizi eyakhe amathafa namathafa omndeni mayibonke Nkosi umcimbi wenziwe wonke kanye wokumukelwa kwabo amen mase nizakhile lezi zindlu bese nihlela ukuthi ke ninawo amandla niyabona amandla enu azokwazi uthola intondolo ezisihlanu ngiyasaba ukisho lesithupha ngoba ngcono umhlazana uNkulunkulu wayikhulumela yena soze kuthiwa sesandisa imbuzi kodwa ikhona idingakala ngokomthetho
ngoba sayizi ukhulunywa umuntu kodwa ake siyibale iyobalwa abakini mabethandile intondolo eyinhlanu nesithebe sabo inkabi wabubula komuntu wathi ngizoyithatha phi mina uzoyithatha phi kanti wena kanti uzobuzenzela lento ingani uzobukhuluma nabantu asebegeziwe asebenesibusi sebeguqa kushemba bakucelela into ma ingakabi nawo amandla akho mayingahlangani chaza ukuthi kusebuthuntu kusaguquzwa kusathethwa amacala musu ukukhamazela hlisa umoya ujaheni ingala khulwa ngabantu basemandulo abawu 400 years ago bafa wena usufuna wena kwenzeke ngonyaka owodwa kuphele manje labo bantu bahlala iminyaka emingaka linda bona wena usuwenza into enkulu ngoba usuthumela ushemba balande kufeni kwethuna wababeka ekhala emphefumulo bahleli la ekhala emphefumulo kuyadliwa kuyasetshenzwa kuyathandazwa kwenziwa yonke imithetho kaShembe la bahleli kangcono kunemizi lesihleli kuyo ngoba mhlambe lemizi sijahukisa kuyona nje ujahuthi iye ekhaya nje akuhlambulula umuzi izingane ziyanyelezela egcekeni akuqalanga enganeni zakho uqale kobabekazi bakho abazalana nomkhulu abazalana nobaba ungcolisa uqeda umuzi linda bona mhlambe kungenzeka kube uthi uyahlanganisa hey akuhlangani buza uzobuza uNkulunkulu nasekhaya ubuza hawo sesinikeziwe ekhaya emphefumulo ukuthi asilungise kodwa kubukhuni konakelephi sitsheleni phela usubeza ubiza uShembe sicela ubapha umlomo mayibonga Nkosi abayikhulumeli bapho uShembe umlomo Shembe bese ubusipha indlebe okubezwa ngoba ulimi labo ngeke silizwe bangagijima bakhulume kahle sibezwe uShembe uzobapha hayi uthi uye kumajiya uthi ngifuna ukuyibheka lento kumajiya uzongcolisa ithongo lakini uzongcolisa ithongo lakini uma kunobukhosi phakathi komndeni wakini kade nihamba nayo inkosi noma benithuma khona ukuthi inkosi ingabi khona ngesiqo kodwa inithuma vele manithunywe inkosi kobonakala ukuthi ezimbuzini kade nezikhipha bese kuba khona nezinkomo ezimbili inkomo yamakhosi yoboya nenkomo yamabutho sengiphendula wena njalo gogo wakamphele ukuthi mase kuthethwa lezi imbuzi kade ngizibala zigeza wonke lamacala kodwa uma kunobukhosi phakathi amakhosi anamacala asindayo amacala ukuthi ayejuba izwi lokuthi akumoshwe ezweni amakhosi amosha izizwe ngoba kwakufa abantu njengoba behlasela amabutho ayikho inkosi ehamba ngaphandle kwamabutho amabutho awahlukani nenkosi awukwazi ukugeza umndeni wakini indaba ezitha ungawageza amabutho ngoba inkosi ayingahlali ngaphandle kwamabutho amabutho awanaso isono emndenini wawo anesono konkosi sokuthi alala izwi lenkosi ayisechitha igazi umuntu okufanele awageze undaba ezitha akekho usethune uhleli nawo amabutho mhlawumbe bathunjwa nawo amabutho bathatha ugebhezi labo badliwa ibutho langale bathatha bayophanyeka labo ephanyeka khona abanamandla babeka izizukulwane zabo okuyimina nawe emhlabeni mase imthethela icala ubukhosi bakithi namabutho akhe ukhokho hayi ukhokho lo akanamabutho ukhokho bamanje abanamabutho kuyisukela nje umuntu nje imbamba kade ihlala egoli lapha ibuyisa igqoko lamateki nekhinde encane bese ithi yibutho akazazi ukuthi liphathwa kanjani nesihlangu ngoba nawe sethu sekuphela ushatina sethu ngemakhaya mina songoba yibutho bese lobe vile asekho butho manje ngabe sikhuluma manga ngisho nase ngicela ngangibheki lapho indaba ezitha ngicela ngangibheki ngiyatshontsha ngisho nakhona ngasenhla makuthiwa kubheka amabutho kuyiqhamulo isilapho nje uthi yibutho kusele lawa ambalwa nje lawa adumile eswazini kodwa iningi lawo mathi wabheka akazabe yibutho lo muntu kodwa igama lithi bangamabutho bambathwa amabutho ayebuthwe ngempela mayibonga Nkosi bazoyenza imikhuba enziwa amabutho ngoba amabutho ayeqeqeshwa endulo akusekho amabutho aqeqeshwa manje ahlala amagalofu amabutho manje bese ifikele ekhaya bese ethi uyibutho umuntu la ahlale ehostela akukubhokweni uyafika ekhaya uthi uyibutho uyavilela hop akobutho yini ingoba isiko lokuthi kuvungama laba abafa behamabutho bavungama phezulu kwaso isidakwa lesi esiwumatshini esifike ekhaya sibe yibutho
la uShembe uzoqondisa izinto ibutho akuyona intembi ngokwasezulwini ibutho lalidalela ukuthi vele lo gadi isizwe ligada umzwa kwabo kodwa la lingaphiwa wayengapha uNkulunkulu ukuthi abacekele phansi indalo kaNkulunkulu abantu kubulawa abantu ngeze ngoba nawe nje ufuna ukuphanga amasimu wayengakushonga uNkulunkulu ukuthi akube njalo umveli nqanga base komhobholo nje owaqhamuka ungena ngolusifa ezongena kubakhunkulu laba kuthiwa ibona abaluleka amakhosi lawo bantu banecala elikhulu lawo bantu ngoba ibona benza umonakalo omkhulu amakhosi iningi lawo awanazi inhliziyo ezimbi awanawo umoya omubi kodwa afundzwa lezi gebengu uma ke kunobukhosi phakathi izindlu zibanhlanu yilezi ezintathu engiyibalayo zabanomzana ilawo leintombi indlu yoNdlunkulu bese kuba indlu yamakhosi bese kuba ilawo lamabutho uma kunobukhosi ekhaya bese kuthi lezi imbuzi engiyibalayo ziba isithupha intondolo bese kuba inkaba ezintathu eyalapha ekhaya esibongweni sakandabezitha kube yamakhosi kube yamabutho ithebe zabo kulezi imbuzi khona imbuzi ekuthiwa isithebe sabantwana angisho ndabezitha angisho lapho ndabezitha njalo madala nina sengiganiwe ninjani abantwana mangithi ngisho ngabantwana ngikhuluma ngabantwana abaphuphuma bachitha balahla bahushula kodwa labo bantu sebenganani bano 7000 years ago kodwa baseyizingane ngeke uzumhlabela inkomo umntwana noma ngafike iqhegu kwasho omunye umntwana la ngamkhumbula isidudle safika la sithi besiloko esihleka abantu bakaShembe la beyokhutshana omama la bayakhutshana sithi awu labantu bakaShembe bahlanya uthi wathelele ebusuku wathi uyabona labantu umntana abakhutshana lapha nawe uhamba ukhabona utshani uyosifica khona lapha uthi wathi mayelele ebuthongweni wafica lobu utshani obukhiwa omama bakaShembe uhleli ingane uthi uyafika ingane ezincane ezisancela kodwa manje uyafika eduze amakhandi imehle zinezintshebe nezalukwazi imchiliba kodwa umzimba mncane uthi laselithi izingane ezaphuphuma zakini lezo ayibothi ingakanani uthi ihleli phezulu kwalutshani lobu yabo lehleli bona bubuke nawo buke lo butshani bahlala kuboko bakini abantwana bakini lobo buthuthwa omama lapha uthi wababona la ngaka behleli beyinqwaba imfumba kudlala ingane ezincane mayesondela hawu ngoba amaqhegu nje lawo hawu lawo izalukazi nje le kodwa zinomzimba wengane ezincane ezisandukuzana kodwa ingane ezaphuphuma zakini kusukela emandulo wayekhuluma la lo dadewethu angikhohlwa naye inhlanhlanu uShembe ungiphuthi ngakhohlwa wathi mayekhuluma ngezoqatha ke inyembezi zomphefumulo kimi ngathi indaba yethu ayikho bafowethu hayi ngisho ngaba isihongo untari uthe mina ngithintwa ulokuthi akhuda uthintwa nje labantu bakini bazothintwa ubani abasesihogoni bafuna ukuthintwa wena bakhiphe usalo ukuthi wena uthintwa ngiyacela uNkulunkulu wasebuhleni lo kade sikhuluma sicela abantu baqoqe bakufake eziphepheni zezinhliziyo zabo bese beyokuthula emndenini mayibonga Nkosi uma ke usuqalile uqala nje ukuthi uyanikelela imndeni yakho zimbili izinto ngitshela kuwena oqalayo manje ukuthi ukuze ungangeni egebeni lalaba sebehamba begcwala umgwaqo behayiza bekhala umuntu ethwala izandla indoda ithwala izandla uthi uyabuza yini athi kuthiwa singabukhaya utshwala ngeke kulunga engathi kuzofa umuntu ungakulingeke njengoba ikhala nje imbuzi zimemeza yona imndeni ungakulinga uyifake la ikhala emphefumulo uma wena isithixo sakho utshwala usabuthanda uthi usazobugaya ngoba ngeke baze baphume laba bantu mase begezwe uShembe bagezwe izithixo njenganiphethe imbuzi zokubalahlisa izithixo zasemhlabeni utshwala phela isithixo akulona isiko akaze kube isiko yijiki nje lazojika ingqondo zamadoda aseAfrika namakhosikazi aseAfrika ungasho kanjani uthi utshwala buyisiko utshwala obulahlisa umlobokazi egcekeni eganile behlele ngezantsi abazana lale nobhuti omncane khona la esikhotheni abonwe izingane lo ubaba betakwa nomfowabo aphuma athi hamba ovulela umfowethu lapha isango wena masibani mina ngikhathele mina baphuma ginqane la ngaphandle etshanini izingane zibuka leyo nto zivuke ixoxela ubaba hawu sibona ubaba omncane eshaya umala emginqa phansi kusutshala umfowethu ukhangile ubona ukuthi ngiphuzile kanti wena wengukisa utshwala nje kanti ufuna ungeqisela athatha inhlenhle umuntu afika
mbembethele isiswini sikamfowabo kufika nje kuhlukana umndeni khona imndeni ehlukene nje kubulawelana kodwa kwadaka umlobokazi egcekeni wabanjwa nomfowabo isiko ke lelo utshala lo buhle buncoyolani pho abanye baze babanga imakhala inyembezi nje abantu bathi angeke ulungeke lo msebenzi utshwala bungekho cha uyithandela utshwala wena ophilayo abafuni bona eqaleni bebefuna bakwethu angiphiki lo ngoba bebephuza ngawe wena uphenduka imbiza yabo ngoba bedaka utshwala bese bona abasafuni ngani usubakhululile manje abalande kufeni nasesiqileni sesithixo sotshwala bageza wena awusuloku esithixweni sabo manje mangase ngichaze ngabo utshwala ngashona ilanga ngime lapho nje ukuthi cha uma ufuna uthatha amacala ngisho noma bonkosi inkosi yaziwa ke inkosi ukuthi mayenza umcimbi kuza umphakathi wonke abavumeli isizwe ukuthi singene khona ngoba kuzosuka amagugu omngcwele bakubo nelinye ibala azikahle ukuthi kuzongena isizwe bangayidakelwa ngotshwala lapho kodwa undaba ezethu uyalihlukanisa indaba ezephela uba umuntu oyinkosi unebala elikhulu uyafundiswa kuthiwa uzohlukanisa kanje lapho khona uzokwenza izinto zomndeni na yonke into okwesizwe okwenzela lapho bangayidakelwa utshwala lapho abekho ekhaya lawo bantu mayibonga inkosi amen kundaba ezitha kodwa nje kuwena umnomzane egcekeni uma usugeza ithongo uNkulunkulu eselihlambulule wakhipha egqilazeni nasethixweni zotshwala angeni ekhaya ngikhuluma ngendaba yasemsamo ukuthi ubeka ijiki khohlwa bese kuba yilabo abantu abakhuthele ukuhlabela izilwane nokuhlabela izinto abangazazi angisho abantu abadala mina ngikhuluma izinto ongazazi uma uzohlaba usuzwile ukuthi lapha ekhaya khona abantu ababethwebula idlozi uhlabela abantu njengoba uthi umushembe ukuthi akakulandele izizukulwane zasemandulo ezazinganakwa okwakuthi makwenza umcimbi kuphiwe nganene bese kububula lapho odongweni uthi awulesi nganobheka nalezi futhi azisasinakile zifunze lokho kade sisanda ukubulala okungasinakile thina safele impini zasemandulo thina safa thina sikhulelwe izingane kusho khokhokazi asikaze senzele idwaba obheke bezelana idwaba awuthi sikhahlele lokho akhahlele umakoti lapho ume ngaphandle kwecele kushiza lokho zasendulo zikhahlela omolokazana basemandulo waphela umuzi waphendwa yithi nawe usuyagijima futhi ufuna ungena kulelo gebe futhi usuyakha kulungile awazi lutho usukhulile phela wafika ekhaya emphefumulo wawusuthi shembe ngicela ungilandela laba bokuqala angithi sisho njalo angithi sisho njalo boma amen bobakhokheli ngikhuluma nani angithi sisho njalo sithi silandeleni laba bokuqala kufanele phela ngibhekise kubakhokheli abakhokheli ibona abaphethe izwi likaShembe uma ungalikhuluma izwi likaShembe liqondile uyisiboshwa sicela usilandele Shembe laba bokuqala basemandulo ubalande inkosi uzobalungisa lapha ekhaya emphefumulo bajabule bathi hawu sasikhumbula ingane zethu hawu labazukulwane besingabathembi besithi intsha yamanje hawu inomqondo isikhumbulile bajabule bayezwa kodwa futhi senihlaba imbuzi emakhaya senenza amadili baphatheka kanjani ungajabula usesibhedlela mvangeli ingane zakho sezithatha kusesibhedlela usalungiswa kade uyeza bethe manje baba sicabanga ukwenza umcimbi ekhaya ungajabula ngamani usho kodwa ningaphinde nize la kimi ngcono ngiyifele hawu nangidelela nabo ke basho njalo ethuneni musana ukujaha ukwenza imicimbi uma senithumushe emntani gezela imndeni musana uthi hayi sekuphela unyaka singahlaba kusho ukuthini lokho hayi sekufika isikhathi safika nini isikhathi salo yakhokho wafe emandulo safika sadlula ukhokhokazi wafe emandulo safike sadlula kufuneka ubuqhawe mawuze ekhaya emphefumulo uzothetha amacala akuziwe ukuzodlala bakwethu uzothetha amacala linda ulinde bona ujaheni usaba bani ngoba lo ufuna ukumenzela umcimbi hayi ngezela ubaba manje isihlangu sakhe ubaba wakho mhlawumbe angene ngisho emndenini namacala mhlawumbe wabulawa yibo wena ufuna ukumenzela isiko mase ugeza ithongo waliletha la ekhaya uShembe ligeza wenza into enkulu edlula into eziningi ngicela ukuphetha ngani bodadewethu ukuthi siyanonisa bodadewethu kodwa uNkulunkulu unibusisile wathi nintombi zentethelelo nase nithola amandla ke ngoba nithethelelwe uNkulunkulu ngiyazi ukuthi iningi leni liyakwazi ukuvusa imizi
liyakwazi ukwenza izinto ezinhle emakhaya kuhle lokho kodwa ukuphephisa ukuthi uMajiya wadlala ngawo wakwenza wangcolisa umuzi kaYihlo noma wakwazi wakuphindelela kabili wayesebaleka uMajiya wayehlalela lapha ejointini wakushiya usukhulile wena wabona uShembe waphenduka wabona uNkulunkulu usufisa manje ukulungisa ekhaya yebo ukuchibiyela kwesintu ukuthi uma isoka lakho likushiye namahlazo wangcolisa umuzi kaYihlo ufuna uthola izimbuzi ezimbili phela ucela ubhuti mangaba kasekho ubaba akushwelezele noma umama akucelela ubhuti akushwelezele mayekhona ubaba ucela uma uthi ma ngicela ungicelele ubaba ukuthi ngadlala isigebengu uMajiya wangithembisa izulu nomhlaba wangishiya nengane ngawona ngona umuzi ngona izulu lomndeni ngithi ngale mpahla ngicela ukushashazela inxebe engalivula ekhaya ngizocela uNkulunkulu wasebuhleni ukuthi obaba bavume ngikugeza umuzi ukuze kugezeke ijongo makukhulunywa ngomuzi akushiwe indongo ngiyanazi nawo amandla nakwazi ukupenda indongo ifana no Father Christmas engathi uDecember kodwa lokho akusho ukuthi ugezile umuzi ithongo makuthi ugeza umuzi ugeza ithongo ingilosi zalapha ekhaya ngicela ke ungenzele lokho bese ithi imbuzi esibili ukuthi isithebeke sabo ukuthi bayacunuka umuzi bangabe besadla kuzake saphuma nayithebe phela intombazana mayizalela ekhaya kuphuma nje isithebe ngokwenkolo yalelizwe indoda nje ayikhiphi ithebe ngoba kusuke kungcola imbiza ingakho kwakuthi umnumzana akaphume aphuma ashonele namadodana ashone ngakuyofuneka ixhegu elizogeza lengane nalomuzi ukuze kwazi ukuphuma ithebe ngikhuluma ngenkolo yokuqala abantu besa bengakazi ukuthi kunani pho sidla kunjalo abantu bayilambele manje babibiyela phezulu kwamabibi lokho kuhle kwakufanele kwenzeke kodwa uShembe uselethe okusha okuzosiza nina bodadweni ukuthi nenze okukhulu kunalokho umuzazi ukuthi usuwonile umuzi kaYihlo nina intombi ningaqali niwona umuzi oYihlo ingabe nisakwenza ngoba lithe unyazi lwezulu ozokona manje icala lakhe ngelithethe omunye umuntu uzoyithethela yena ngikhuluma ngabantu asebonile uShembe umuzi engakawuvezi emhlabeni okuzogeza insini bodadewethu ngoba ninawo amandla dlala itokufela hlangana nobhuti umyeke ukuthi ubhuti wakho uyisidaka kuba wena oshowe baba ma bhuti ngicela siye ekhala mphefumulo sogeza ithongo lalapha ekhaya ukuze kugezeke naleli dlozi elangenza angavaleka amehlo ngabona ngangambona uMajiya usikhotheni ngabona ngambona ngathi ubhuti nje omuhle ozongiwelela ebukhosikazini kanti idlozi likuvala amehlo wangabona ukuthi usikhotheni lo ngoba nalo lihlele esikhotheni la kunikeza usikhotheni uMajiya ngicela ukuthi bhuti nazi inkomo ngizoyikhipha mina lezi ezifunakalayo hlangana noma ngishisa impepho ubaba engasekho noma ubaba kuzogezwa ithongo wenza into enkulu edlula yona lembuzi ade ngikhuluma ugeze wena ithongo lonke awugezanga lo muzi kaYihlo mhlambe nalomuzi kaYihlo uthi uyawugeza naye wawona kungcono ugeza ithongo lonke uthumela uShembe ukuthi akubuthele sonke isizukulwane sakwenu ngikhuluma nawe njalo dadewethu Inkosi ibusise izilayo siyabonga kumveli nqanga unyazo lezulu sicela ukuma la sicela ukubonga ngesihlabelelo samakhulu 230 230 emva kwaso abavangeli benkosi bazosicelela umusa kuThixo ngicela kubashumayeli bakaNkuluNkulu onezwe lengahoshozeli njengathi asole makhulu 230 230 inkosi busiguqa abangcwele
umphefumulo